It's my life. It's my life. I got dirty, 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 dirty. It's my life. I wanna shop, 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 shopping. It's my life. It's my life. Lazy, 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 lazy. It's my life. I got dirty, dirty, dirty. I wanna shop, 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 shopping. It's my life. Rastaman. Dito nga, tol. O, tamaan ka dyan. Eh. Oh, shoutout muna sa mga fans. Say hi to my vlog. Alright. 2 joints. Ano ba namang klaseng tira yun? Yun o, utang ina, kuwang-kuwa.
Numero. Ang tagal magletra eh. Numero pa rin yung score, numero, score. Ayaw magletra eh. Nantay ko nga magletra eh. Hindi ko alam. Ito 362 eh. Kaya nga kahit likod kuha eh. Hey! Score 7-4. 7-5. Lagi nagsisimba. Lagi nagsisimba. Lagi nagsisimba. Di marunong magsinungaling ba? So ibig sabihin di marunong magsinungaling yun? Five. Foul. Last touch. Mga mukha ng mga natalo. Ay, yari ka kay si Bidan pag pumasok yan. Utang yabang ni Kim, oh. O tsamba na. Sinasaktan niyo yung empleyado, ah. Cage court. Ay puta, nagmamilo best pa, oh.
Ang ganda ng pasa. Basket count. Gabado na. Huli. Eng. Takbo Kuya Josh. Eng. Ay puta, ina patay. Kobe. Awit. Yes! Swerte ka! Swerte ka ngayon ah! Basket! 4-8! Mahirap pala mag-videographer. Puta na. Ika. Kain. 5-8. 5-9. Nice pass. Nag-aalangan pa si Joshua. Tira kung tira. 6-9. Pound. Akalain mo sinumpa na, pangako pa. Okay lang yan, masima naman siya doon. Wala yan. Shake 0.
7-0. 7-1. Ay, putang naman ito pa sumala, oh. Nice one, King. Ito. Eng. Nine three. Tira. Bola. Clear, lalabas yan. Ay, tingnan mo, pumasok. Yun. Nice one! Akong dalawa eh. 360 degree lang, nakabono pa akong dalawa. Basket. Tatlo. Ayun na, pre. Nice. Last 7. And set. Okay, Paul. Base.